بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبلين كنيا كم جرتم فيا الحمد لله. أما اللي قافي دي بسات جراجتشو قيا خمسة جماد الثاني خدن قيا خدني بركم تكا إبا أفر صدومي سدد قافي أوديو درا خيستي yatiima wajjiniin nyaachuun gahaa jecha gaafii deebisnee jechuudha. Bakka irra dhaabban namni yatiimni mana isaa jiru yatiima horii qabu jechuudha. Horii midhaan isaarraa fuunee yookaan maallaqa isaarraa binnee walii idaannee keenya wajjiniin qixxatti nyaachuun gahaa. Humaan qabuu san sahabaan gaafatanii quraana irraa rabbiin deebisee fi jenne rabbi nu haa fahamsiisu quraana hadiisa asiitti nu haa dalaysiisu. Gaafataan ammaasiis akka jiru. Dhala hoggaa jaarsirraa du'e dirqanii dirqiidhaan dhaaluun ni jiraahi shari'aa keessatti jaalala isin hin qabne obboleessa sii ta'u ilma adeeraa ta'u firri nama du'e jechuudha. Suuratu Nisaa keessatti aayaata rabbiin dubbatee jira dirquun hin jiru jecha suuratu Nisaa keessatti rabbiin ikhtiyaara siitiin malee hin jiru jee dhorke dhalaa dhaaluun hin jiru horii isaa dhaalan malee baarakallahu fiikum. Akkuma san ilmoo ifii dhalanuu dirqamaan niqaa godhuun hin jiru isin hin jaalatin. Yoo abbaan niqaa godhe immoo dirqamaan isin jibbitutti niqaan san itti yoonii fi ni qabata ni hidhama laakiin fassahu dandeessi jechuun rasuulli ikhtiyaara isii fi kanne alayhi salaatu wassalaami. Yoonii fi jaalatte namara inni jaalateef san jaarsa godhattee abbaa manaa wajji jiraatti jechuudha. Yoonii fi immoo jibbite niqaan isaa fassakamaadha jechuudha. Fassakama jechuun hiikamaa jechuudha. Lafa badaa jechuudha. Maalayyaa duuba intala gartee jaarsi irraa du'e. Dhaaluun dhaalmaya jaanii ni jira. Aadaa keessatti Oromoo keessatti faa gartee dirqamaa ni jira. Soomaalii keessatti illee akkasumaan arga. Walaakinnahu wanni irraa nasihaadha yoo ilmaan faa qabaatte. Yoo qabeenya faa qabaate namni du'e san intalti san gartee abbaan manaa eegarraa du'e namni biraa asitti qabeenya nama du'e san irratti hin hayyaman firri waan saniif ilmaan isii kanaas wali qabattee firma adeerran isii ilmaan adeerranii obboleessa isaa keessatti obboleessa isa du'e san biratti jiraachifachuutu irra khayriif ilmaanis fudhattee deemtee bakka bira heerumtee ilmaan abbaa lamaa wali qabdee خدرات الرادل تهيوم سورة يجو خبودات جالتشيسة يتيتي ميدا الرفي دي جولة تبيان دلان الرقودان كسي وان كان بارك الله فيكم دنتان جولة يجرات يو دين قباتن يو حال الله طلباتن ilmaan isiisan guddifachuudhaaf yoo lakkifne teessee ilmaan guddifachuu firuma sanitti maslahaa salaaltee heerumuu qabdi laakiin akka shari'aatitti hinjiru jechu dirqanii isii fuudhuun quraana rabbiin dhorkee jira baarakallahu fiikum. Akka jiru gaafataan tokko rabbiin haa tiisuun waa araaramu intala takka niqaa wajjin baatii sadii wajji jiraadhee jaa odoon niqaa irratti hin hidhatin eegasii niqaa naa hidhanii jaa ilmoo tokkoon irraa dhalee ji biyyarraa hin deeme gaafasa waan diinis hin qabu je waa takka quban qabu diinirra eeganaan dhagahee ji sheenaaweetiin toobbadhe je eeganaa isii saniinuu wal dinne isii biyyattiin dhiise naafi ati duraanuu haqaan walitti hin qabamne seeraanii nagayattiin jeeni ammaan tana maaltu narra jiraa isii san wanni sirra jiru niqaa booda sii godhan san firraa hiitee istighfaara godhuudha maharii isii ammoo kannuufi hanga wajji ciifte isiin haqa godhatti maharii isii guutu kanniteefi ilmoo keessaniif illee haqa sirra jiru erguudhaaf maharii isii guututti kannuufiidhaatu sirra waajibaa jechuudha. Waan biraallee yoo dandeessani kannitaafi jechuudha gartee kaffaara akkasii taatu. Tamaam gaafataan tokko akka jiru bakka gartee mooraa gaallanii dhufaniiti shaayii dhuganii qahwaa dhuganii hamba hafte hawdiitti haqaa naanni gatte naqaadhaa gaallee haa dhugu ija namaatiif dawaadhaa jaani wanni kun shirki moo maalii ja
يوني في عقيدة قولتني وانتنا بلا ديبسا وانتنا خيري فدايا دن ربي قدتي شرك جيشتي يوخان أمو معاسياتاتي وسياد باتن جيشو أذكار قرأني دعائي قرأ أمالي وانا كسين قرأني جيشو تمام وانا كسين أمني مسلمة إرافقاتشو رفقبا جيشو قافتون تكاكي جتو أماس انتلون تكيوني فيه خمو فيت أبان منا يون سيني خجئيني يو أبان دقهين يوني في نما برات الرهي خيني خاني أركما جتي هقاهي خجار سيسي فرا دقيسي سون ديم فرا خيامات يجون شريعة خيسا نجرتيه جتي تونين جرتو يجو يو هي خوفة نما مسلمة رقال مرتي هي خجيتشو أكما هقاني خايدة نما مرتي شاهدة رتي هدتوتي أكما يوني في ماس هقاني فيه خي ودو إدان اندفني هقا ديفتو شاهدة نم لما مسلمة رت ديفتوتي نما فرايا أمدو جتشون رتين سيهيخا قراب اللي سودا جتشو إتي قرتي نعما قرتي دوران إساخن ننسان كفرو دا جاما جتشو نعما سن قراب اللي سوهي اللي شني إساتي في فرا إساتي اللي أكرام فوني سن أرما جاني كقرتي أدانشتن نما قدو دا جتشو سنين برباچفتو دليل قبدو يوهي كان برباچسه نما مسلمة نما لمرت رقارته خني ويول ديفتن اللي بودشينا وني ودو إدان اندومن نما لمر والديفتن يجو لشاهد نما مسلمة قافتان أما زكجو سيام سناتي في وقت نجرتي جا وقت نجرتي يجو يو رمضان تات شوالي بودجيرا يوني في قرتي أكا عرفات تاتس قويا كبا عاشوران لني كبا سنين خميسة كبا جتشو تمام شعبان لني كبا أمو رجب جاني خولد دابني سومنكم بدعا دا جتشو تمام قويا سديه اللي قويا خلا سدي قويا خلا فري باتي هندر قويا خلا شني سومنو نجرا جتشو أكساني قرتي وقتي نساء كان ففكاتي رب وافهم سيسو اتنو هذا ليسيسو قافتان توكو كجو أما سي سومنو نجراجا سومن أغرتي خنين هرابن بيلان أكو مسن خنين فر ماس قويا أولچاني خز هرابنيا نيلا بروتي والت آنسونو جراجا نمتچي هرابا بيلان سومني يو دنديه أولفتي دردبو باتي دلين سرن جرتو جچو أمو سومن خنين فر إلا غرتي برو ولد دبرسون دور كحديث دور كرسول الله عليه الصلاة والسلام صحابة واني هيامي فودوم فر هرابان جيو هراباس خنيان هفتر خنيان برو ولد دبرسون دور كحرامي أكو مثلا نيامل نتهاجا سومني نيا خنبول فن هنتهو جتشو نيا خنبول فن هنتهو يو سنة تهمو غنما نيامل تلي وبر صفة وان ياتيو دبن رسولي أم في الرسومن جيتما أكسما أولفتا جيتو ممكن رسولي يوني نياتا دا بكسنين سومن يجوني يجون لني مالا احتمال كبهديثني إذا دخل الاحتمال في الدليل سقط الاستدلال به جان طيب قافتان توكو كجي وديبسا دبرت الراهي قافتا ديبسان دبرت كجيتو نمني دوبرتين عليات جارسان راقافة ما أفرسات وعدا في أبار راقافة ما يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا جي ربيني غرتي جتي أكمت غرتي هذا أبان الراقافة ما إسين تني أدو هذا في أبا همري أن جلا بدي ديمتيه نعم علمون سنوك جلا بدي ديمتو إسان تو لنجيسة بدا لنجيسة تربية بدو لنجيسة هريا وجن ديم تبدو جيدان سي خيسة قدسي ودو دين را قدساني عقيدة بريد أخلاق بريد را قدساني نجيب بيتي برا أمر رافورتي يچو على سني تنباتو إسان تو سري على قدسان قده سرين على قدسان ميشا تكال لغتو يچو سري يو قده قدسان بكما تكا نياتا برسيسان اچو متيسي هلاقو فقدي ايدي يچو dubartiinis yoo naamusa diinirra guddisan khurfaa isii irraan baatu jaarsuma isii hangaan ifitti dhufutti
jaarsuma sii harka qabatee galfata jaarsa sirra malee ulaa biraas lafa biraarraa isin bantu jechuu leenjisa ganamaatirraa ni gaafatamanii barsiisuu dhabuudhaan yoommoo barsiisanii leenjisa barsiisanii akkasii wajjiniin dhalaan hulaa ala gebbahuu magaalaa dhaqachuu bakka sargii jaanii deddeemuu daansii jaanii deddeemuu firaan laala jaanii amma ziyaaraa haboo fi adda addaa lafa fagoo achiifichi deddeemuun dhoorkaadha isii dubraa faa keessaa'uu dhoorkaadha shari'aa islaamaatitti safara deemuun musiibaadhaa irraan tana caalamni itti harraqame jechuu gartee musiibaan diin irraa nu fageessite balaa nutti heddummeessite ta zinaas dachii cufa guutte tana alaamaa qiyaamaati laakiin achi booda akka taatettu yoo baafatte sun tabaroo isaaniitii olii jechuu isaanii ol taatee jechuu laakiin naadira yoo taate malee intaltummaan leenjisa guddisan ilmoon haadha abbaan diin irra guddise kaifiifis diin dhugaan harkaa qaban ka rabbi amananii warra toohidaa tahanii itti dalagatan abadan warri gartee iltizaama diin qabu naadira malee abadan jalaan baatu ilmoo isaanii yoo alatti duraan hin guddisin yoo alatti gartee lakkisanii riyaa wajji taphadhu janiin maal gootire gartee gurrisii waa hedduu dhageyaa ijji waa hedduu gartee qaamaan illee hojjachuutti balaa hunda gartee mirqaantii jechuu maaliif akka hiriyaan tiyya taateen tahaa jetti akka hiriyaan tiyya taateen taha gaafataan akki jiru namni gartee diin irraa garagale eegasii tobbate tamaam islaamummatti hukmiinsa akkamii tobbaa qulqullee tobbatee diin rabbii yoo qabate alhamdulillahi jechu sun tola rabbiiti ni'imaa rabbii irratti tole yoonif immoo murtaddaawe islaama murtaddi jechuun nama diin duraan qabu karraa garagale yoonif akkasit du'e warra jahannabi waman yartadid minkum an diinii fayamut wahuwa kaafirun fa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiihaa khaaliduun ja rabbiin quraanatti namni karaa diin irraa deebi'e wanni dalagatees ta duraanii badde yokkasit du'e ammaasis warra jahannamii keeysawutti abatta haaja murtaddi jechuun kufrii haaree garagale diin irraa kaafira asliyyii hogguu jennu kaafira gartee yahudiyaa nasaaraa takkaa imaanan seenin jechu murtaddi jechuun nama islaamummaa seenee irraa garagalee jechu tanaafi murtaddiin hin lakkifamne ajjeefamaa jechu man baddala diinahu faqtuluu je rasuulli alayhi salaatu wassalaam kan diinsa tirraa garagale lib godha ajjeesaa je tamaam rabbiin irraan waatiisu diin irraa deebi'u irra fokkatan kana jechu kadiin irraa garagale kaas deemullee karaa dachaasa kunuu wahuma keeysa arkee keeysaa deeme jedhani kaas deemullee deebisaa tanaaf ajjeesaa jette